Vaata see oks seal üleval otsa. Какая-то птичка, как попугай. Анки минги попугай. Где? Вон там сверху, видишь? Кустарниkas. Все. Äkki ukset ei avasti, siis lendab sisse, äkki pugenes kellegi juures. Это такая вся желтая, с красной головой, хвост немножко черный. Я не помню, чтобы я такую видела. Ei ole vist jah. Tule siiapoole, siitpoolt on hää vaade, paista sealt ka. Mul on See peab ikkagi mingi lind olema. Aga ma vist pole neid eriti näinud siin. Davai, pane pealt. Извини. Tahavad magada. Selle jutu. You're not afraid it would rot in the tree? Yeah, of course it will. Whoa. Jah, neid on miljoni vaade. Что там дымится? Костер, наверное.
tee sinnagi taustamast. Jah, midagi. Kui ma näen kaugelt midagi. Need on vist pilved. Veel kord. Teeme pärast ka pilti. You could go a little further in front of the piles so there's no pile in the picture. Oh, I did it like this. Okay. Filmisid ära. Vist küll, jah. Siis võtame tele. Ikka vaatad tõste pole. Peaks kuidagi. Mis sa leidsid? Mul on sattu küll ja oli midagi pingitanud. Vaata pommi siin. Yeah. Aga vaata, et üldse pole. Oi. Joona, sfotkaj se s papой. Isi. Keera ümber. Go back up. Yeah, you can't go any further that way. Don't go there. See on see umbruhi, jah, mis kasvab. Yeah. Mis ta nimi oligi? Scotch broom. Kohalik on tasulik. Kas see oli ka kohalik või sisse toodud taim? Sisse toodud. No vot. Šotimaalt vist.
vaata, siin on isegi marjad mingid tulevad. jah, söödavad ka. proovi. Ei, mutta ei ole kahvit. Kui kõht on kinni, siis kindlasti ja rohi. Vaata, kui läheb puurähmidele ära toksitud. Joo. Ja varsti see mäe küll kuivusest krõbiseb ainult. Jah. Yeah, I think I'm going to cruise around the corner a little bit. Sisalik. Alligaatori sisalik. Mina ei teda kätte võta. Does it bite too? Yes. Yeah, they do sometimes, actually. He's being really calm. Vaatan, kas mul Probably tuleb. he loves your warm Yeah. warmth. Hästi ei tule. Maybe. Yeah, he's playing dead now. Stiff. Cool. Куда это дорога ведет? Паса. По другому дому.